ahagana mu masaha n'igice nibwo Private Nshimiyumukiza Jean Pierre na mugenzi we Private Ishimwe Claude bagejejwe imbere y'urukiko mu modoka ya gisirikare mu bwoko bwa Hiace basohotsemo bambaye umwambaro wa gisirikare bari baherekejwe n'ingabo zishinzwe imyitwarire mu gisirikare bazwi nka military police. Binjijwe mu rukiko baricara, inteko iburanisha urwo rubanza yinjiye, abantu bose bari mu rukiko barahaguruka, umucamanza ukuriye iburanisha atanze uburenganzira baricara. Ni mu gusomerwa urubanza abasirikare babiri Private Nshimiyumukiza Jean Pierre na Private Ishimwe Claude ku byaha baregwaga birimo no kwica umuntu. Byabereye i Gikondo ahazwi nka Seje mu kwezi kwa Gicurasi ubwo haraswaga ntivuguruzwa Aime Iva agahita yitaba Imana. Mbere yo gutangiza iburanishwa, abashinjwa basomewe umwirondoro bemeza ko ari uwabo. Umucamanza asomye urutonde rw'ibyaha bitanu bishinjwa aba basirikare, harimo icyaha cy'ubwicanyi, ubwambuzi bukoreshejwe ingufu, ubugande ku kazi, kurasa nta tegeko no konona ibintu by'undi. Ni ibyaha byasomwe iminota irenga 30, aho umucamanza yakomeje kwibanda ku ruhare buri muntu yagize mu iyicwa rya Iva ndetse anagaruka no ku byasabwe n'aba basirikare igihe bireguraga, nk'aho basabye urukiko guhindura inyito y'icyaha bashinjwa kikitwa kwica bidaturutse ku bushake. Umucamanza yavuze ko mu mbunda ya Private Jean Pierre hari harimo amasasu 18 kandi iryo joro yari yahawe amasasu 30. Ishimwe Jean Claude we basanze abura amasasu 3, ni ukuvuga mu masasu 30 yahawe bamusanganye 27. Urukiko ruvuga ko ibizamini byo kwa muganga byagaragaje ko nyakwigendera yarashwe amasasu 3 mu nda na 3 mu mutwe. Hagendewe ku nyandiko mvugo y'abashinjwa, hanagendewe no kuba urukiko rwarasuye habereye icyaha no ku bisubizo byatanzwe n'abaganga, rwakatiye Private Nshimiyumukiza Jean Pierre na Private Ishimwe Claude igifungo cya burundu. Abahamwe n'icyaha bategetswe kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 18, amafaranga azagabanywa bo mu muryango wa nyakwigendera ndetse n'abangiririjwe imitungo. Bamwe mu bakurikiranye uru rubanza kuva rugitangira bavuga ko banyuzwe n'imyanzuro y'urukiko, banashima ubutabera bw'u Rwanda uburyo bukurikiza amategeko. Icyo nshoboye kubona nuko umwanzuro w'urubanza dusanze ushimishije. Uru rubanza narukurikiranye rugitangira kugeza ku musozo. Icyo mbonye cyane nuko uru rubanza rwari rurimo abacamanza b'abahanga bazi gukorana ubushishozi, bazi gutanga umwanya uregwa akisobanura neza. Bari abasirikare barahemutse kuko beshe umuntu wari ufitiye igihugu akamaro, kuzagira igihugu akamaro. Twarahombye twese kuko urukiko rwakurikije itegeko nk'uko amategeko abaho. Urukiko nta kintu rwabangamye, rwakurikije itegeko. Abdullah Igiraneza, Flash TV.